iz prve ruke. Danas je u Metkoviću počelo potpisivanje za referendum Ne damo naše autoceste. Tko prikuplja potpise i na kojim lokacijama, reći će nam Bernardo Šunjić, koordinator Nezavisnog cestarskog sindikata za grad Ploče, Opuzen i Metković. Gospodine Šunjić, dobar vam dan. Dobar dan. Recite nam više o potpisivanju. Gdje su građani mogu potpisati? Što se tiče samog Metkovića, prikupljanje je počelo danas. Prva lokacija koja je izabrana, to je preko puta pošte u Metkoviću. Znači, evo, čekamo još neke volontere da se uključe kako bi mogli proširiti akciju prikupljanja na još par lokacija. Tako da očekujemo možda 3-4 lokacije u gradu Metkoviću za koji dan. Tko su volonteri koji su se uključili u provođenje potpisivanja referenduma? Trenutno volonteri su članovi i simpatizeri HSLS-a, znači u Metkoviću, i koordinator njihov u Metkoviću je gospođa Miljenka Manenica. Mi naravno tražimo još volontera, znači bilo koja udruga, bilo koji, ajmo reći, građanin koji je spreman pomoć, dobrodošao je naravno, i evo ovim putem ga molim da se javi gospođi Miljenki, a ona će ga dalje uputiti kako pomoći i koji danima može doći, pomoć prikuplja potpise. Počeli ste jutros u 9, dok koliko se potpisiva u tijeku dana? Pa mislim da će danas, pošto je prvi dan, to traje do nekih 12-1 sat, iako je već vidim od 9 do 10,5 sati smo prikupili već 200 potpisa. Znači, odaziv je dobar, sigurno, samo evo kažem par dana da malo se još prikupimo ljudi koji su spremni pomoći i mislim da će to ići. Recite nam, što je sporno u tom ugovoru o monetizaciji autoceste? Pa gledajte, mnoge stvari su sporne, definitivno. Prvo uopće što je sporno da se takva velika investicija koja se uložila u našu državu, znači same autoceste, da se uopće razmišlja o koncesiji nekome, a pogotovo na 40 godina. Mnoge su stvari tu sporne, ne znam, naveo bi možda to da koncesionar traži od države jamstvo, ako on ne ostvari određenu dobit koju su oni planirali, da je država dužna tu dobit nadoknaditi iz naravno državnog proračuna, to jest iz džepova građana. Druga stvar, zašto bi molio da se ljudi što više odazovu na ovaj referendum je što ako koncesionar dođe u vlasništvo naših autocesta, sigurno cestarine neće biti jeftinije, sigurno neće raditi toliko ljudi koliko trenutno sad imamo. To su novi otkazi, tu su poskupljenje cestarina. Prvo što će napraviti sigurno je podignuti cijenu za teretna vozila, jer svi znamo da teretna vozila najviše uništavaju ceste. Znači, s tim što podiće cijenu teretnih vozila, on će biti prisiljen da se vrate na lokalne ceste. Znači, kad se teretna vozila vrate na lokalne ceste, tu su gužve, tu su rušenje lokalnih cesta koje ne plaća koncesionar, nego država ili ona vlasnik lokalnih cesta, a to smo opet mi, građani i državni proračun. Ovo je definitivno nešto zbog čega se svi moramo ujediniti, bili to članovi političke stranke, bilo čega. Mislim da je ovo tema u kojoj svi moramo biti zajedno, ne gledati ko je kakav. Ovo je jedan razlog zbog kojeg ponovo svi moramo biti zajedno i dokazati da smo svi kod cijelina jaki. Pozivati sve političke stranke, sve da se uključe u ovo? Pa jasno, svi članovi, znači opet naglašavam, nije to bitno koja politička stranka, bitni su nam samo ljudi, njihova volja da se ovaj referendum što više ispoštuje i da što više potpisa skupimo. Iako evo vidite da naš ministar kaže da nema uopće razgovora, da nema smisla ovo što mi sve radimo, ali uvjeravam vas da sigurno niti jedan koncesionar neće uzeti nešto ako imate 900.000 ljudi protiv toga. Znači to je nešto na čemu mi radimo. Znači to nije cifra više od 450.000 koliko je naš ministar rekao. Znači nama treba puno više. Mi radimo na tome da skupimo 800-900.000 potpisa, tako da sigurno u tom trenutku koncesionar neće uzeti autoceste pod koncesiju. Kontaktirat ćemo mi vas i poslije 25. ali ono što smo vidjeli ispred štanda za potpisivanje su redovi. Tako je, naglasio bi čak i jutros u Metkoviću da ima dosta ljudi. Svaki dan vidite na televiziji da i Zagreb ljudi čekaju u redovima na potpis, znači sigurno da inicijativa nije vrijedna da ne bi bilo toliko ljudi se skupilo, jer puno smo kredita dizali za to, puno je novca uloženo u to da bi se to tek tako lako pustilo. Evo, vi ste koordinator Nezavisnog cestarskog sindikata za gradove Ploče, Opuzen i Metković. Recite nam, gdje se, osim Metkovića, prikupljaju još potpisi, koliko je tu lokacija, što se događa u ovim prostorima? Pa evo ovako, počet ćemo od grada Ploča. Znači, na području grada Ploča imamo 2 štanda. Jedan je na tržnici, a drugi je kraj crkve. Postavili smo jutro štandove u Kominu,
u Rogotinu. Što se tiče grada Opuzena, evo još čekamo potvrdu, imali smo malo problema s materijalima, mislim da će to početi danas ili eventualno sutra. Što se tiče Metkovića, evo imamo za sad jednu lokaciju, ali siguran sam da kroz par dana ćemo dobiti još nove 2-3 lokacije. Evo kažem, ponovo samo čekam ljude da dođu, da se organiziraju i da s tim krenemo. I također imamo u Stonu ljude koji prikupljaju potpise. Znači to bi bilo ukratko tu naše lokacije za grad Ploče, Opuzen i Metković. Kakve su vam informacije osim Zagreba? Da, pa evo u kontaktu sam skoro svaki dan sa ljudima iz sindikata. Trenutno jesmo zadovoljni, ali mislimo da još ljudi može izaći, da se može potruditi, jer puno će značiti taj jedan potpis ako se izađe iz kuća, izađe se potpisati. Split dosta potpisa ima, dosta se radi, iako smo dobili samo 4 lokacije od gradonačelnika, znači grad Zagreb, ako se ne varam, ima 48 lokacija, a u gradu Splitu gradonačelnik je odobrio samo 4 lokacije. Znači to su sigurno je to jedan nedostatak, jer sigurno da ima 10-15 lokacija na koje smo mogli dobiti, na koje možemo prikupljati potpise, sigurno je bilo drugčije. Ali ne sumnjam da će volja naroda ponovo napraviti svoje. Zahvaljujemo na razgovoru i još ćemo kontaktirati kada se zaključi poslije 25. da vidimo kakva je bila situacija u dolini Neretve, jesu li naši ljudi da damo naše autoceste ili ne damo autoceste. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Slušali ste emisiju Iz prve ruke. Urednica Tereza Sršen. Emisiju realizirali Ljiljana Rastočić, Ante Markota i Adi Skelić. Iz prve ruke.